Zdravo prijatelji! Danas dijelim brz i jednostavan recept za neodoljivu poslasticu. Zagrijati 200 ml vode. Dodati 250 g maslaca, 200 g šećera i jedno pakovanje vanilin šećera i sve zajedno istopiti. Spisak svih sastojaka pogledajte u opisu videa. Dodati 400 g mljevenog keksa i 300 g mljevenih oraha. Skloniti sa šporeta i sve zajedno sjediniti. Dobijenu smjesu podijeliti na 2 dijela. U jedan dio dodati 100 g istopljene crne čokolade. Napišite u komentari iz koje države me gledate, voljela bih da znam. Istopiti 150 g čokolade za kuhanje sa 6 kašika ulja i preliti kolač. Kolač ostaviti da se dobro ohladi, a onda ga izrezati. Ako vam se svidio ovaj recept, u znak podrške lajkujte ovaj video ili pretplatite se na kanal.